whaamaunia o whaiaonga I laiseneina. Ia, mawalunga ia le auinga le masinga le awhionga le peresene, whapea fo ile le awhionga le sui peresene ma le malu o le moto mawalunga. Ia awhionga I sentoa, o le mea lea, ia, o le au whaia si tātou taloe, tātou te amata ile, tātou ilo ilonga. E vi ia lava lo suafa pa ia ma lo suafa mamalu lo mātou wali o le sili e se. Whawhitai fo I le tai au mātango fie, ua mawhai ai o na mātou toi ulufale, toi a mata ina fo I o ngā luenga fuafua ina o le nei aso. Mātou talo I lo walofa le tua fio mai lo wanganga pa ia, se ia e tai to lua ina I mātou ne ia maua o mātou manatu. Maua fo I o mawhauwhaunga le lei, e whaafoe ai, ma whaataunu ai fuafuanga ma mata upu wa uma na fuafua ina, e le maota mawalunga. Mātou wala au fo I lo walofa le tua, ia e whaatasi mai pea ia te I mātou. Mātou wala au lo walofa le tua whaamangalo o mātou sese. A vea pea le maliuti ngā lo mātou wali whaola. Pe o na mātou wanga atu iai e whaamanatu ina. Lo na maliuti ngā I lungo le sātauro. E whaamama ma whaamangalo o mātou wangasala. O le mātou wala au lea e ala ia Iesu lo mātou wali ima le whaola. Amene. O le tanga iang lele. E le pili ngā toluiva tesi ma le lima o. O lea lo whauru talainga. O le whaamauninga lea o le komiti whaafoe. O whaiaonga laiseneina pe o na tōwhia e le kovana. E tōtolu o na sui o loo. Toluiva lima o. Tolu sui o Patricia Vaivao, Dr. Senouefa Mana'o, ma Mareta Te'i. Ia. A whai e le, e iai se manatu o seisi e fia, tala noa inga lea mata upu, a whai e le ai. Ia ole a se wala a watu, boli mau, on sai mai. Ia a whai e le ai. Ia, wala a watu, boli mau e, su mai.
E tu atu le lima le whaatalofa, whaafeiloa ia tuai le komiti whaafoe wa filifilia e le kovana, a wā le whaamaoninga o laisenge o whaiaonga o le malo Amerika Samoa, o le mea lea talo atuai ia Patricia Vaivao, Dr. Senouefa Mana'o, ia Mareta Te'i, Faitulafono. Ia, o le aua tau mai ni umau le sa na fulau. Aua sa tai i ulu vau te tele, le ti alangi mua sa tai le atua. Aua le alofo le atua, e wha asalafa, e wha asafua, e wha asalava. O lona masautia le aua tātou moli mawina le nei tae au matango fie. Aua ua tātou feilo ai, i le a tātou manuia, ai le o a tātou fasia. O sana la ia ma aleluia, ua tātou feilo ai ma le fia le nei tae au. A vea lo leo whaatau waa, e whai masui o i mātou nei, e tu atu ai le a au whaatalofa, i a te o tau ta mā po o le komiti o le maoto se nate, ia hui le o atua, ia ai whaatulona ia le pa ia o le maoto se nate, o lo o a fio ai le presidene, pea ia sui presidene, ia ai mai se fo ia ta mao, tō fia e tū malota i tasi, ia e whai maawe whi au o le anga nuu o Samoa, whaalanga maia upu whai al malo, whaatalofa, malo soifua, malo le langi e mamai le nei tai au. Whaptei atu, ia joe le whalitua Mareta Te'i, ia le ngau a vea lava, ia oe whaima, whonga tamu moli o le komiti whaafoe ua umana tōwhia le a whionga le kowana. Ai, pei ona ngai ai o leo le ase i tu ina atu e ui lava e toi titi ia o le mpaia alea le meo lo iai le a whionga le presidene sui presidene ma le mamalu o sui tōwhia e tala no aina le ma wha maonia le tōwhinga le kowana ia o le mea lea ia o le atu ina ngatu e fesili se tasi o senitoa po se fesili e Mana'o e fia tala noaina a wale wha maoninga tōwhinga le kowana le komiti whaafoe e wawa aia ma wha maonia le laisengeina o whai a onga o le malo Amerika Samoa lawa whionga wangutia Faitulafono mo ko le tunu ude hio breskenge ma ko fionga sue ku malo me mo kele par sfuru talofan komiti dia pakalo aku ya ke o ko uma ku kuila a ko so foi ku kuila ko so foi mangu a makukuila Ole alava. ha o se mangua. Wa le fai go ya ke. O le mangua. E ai, ua ue. O ai las ka mai ka e sia o ma ko. Ia. Patricia Vaivao. Sau mai ngu o lo lo pang pango. Vaivao. Vaivao mai pang pango. Mai i le lo lo. Lo lo ya i vaivao a. Le alava. A o ai la ya. Sau mai ya Fono oi. Malo lava le soifua manuia malangi ma pa ia le mota. O lo ingoa o laulo Senouefa Mana'o
O au na whanau I boru. Ai o le tele o lo o langa o I nei mga lue ai. Ia, ma whaalo lava whaftai. O fia lala o kau kua I le vaenga o onga. Fast food tau sanga. Fast food tau sanga. Ia o e Amerika Samoa. Whaftai. Whafkai. Wa loa kau kua I vaenga o. Leo kau o ki kiro a o kau. I poki lea mai ie. O lea lei o kou mo kulanga o. Kou iei kongo vaenga o. O rora wa. Kai fast food o kou sango kou kua inga vaenga o. Kat kou fo wa lama ko mai. Fa lea o onga. Mat ko finga leo ko fiai o kou ko vanga ko faia le. Nga luenga lea. E desi nga luenga vengo fia nga luenga lea. Ai pauala o whakua. O nge o kou whae ku au. A kou sina fia o alo lea ku uanga waa I kikeni. Ia. Whai mesa. A kou sina fia o alo lea ku e le I lava le ko mai mo kikeni ia. Ia whakua iai kong sa. Koe alo koe kau whai. E ke o ia. O I ngā e mou ai lea mio kongu marsa. Ai a kia ua ia. O pasia o koko. O whaakuinga le mau. Whahafua lomo le mau. Ia. Nanga le ho ia niska ko ilo runga lea. Whahafua lomo le mau. O ar kelengi fisini le. I le komiki lea. Ia. O kai fast food mo kuku kai lima food. Kau sanga kongo vaenga aonga ia. Bene whaola o miei o kou ele a kua. O kou kau kua malo le lei. Ioe, ia I wha manguia le a kua ia ke o kou. Whai mat wha maongi kou ngā ruanga. Whai mat wha maongi. O ad wha ai ngai. O ad wha a wo inga. Voidoa. O wha kuanga ngā. Ia le a kua kuire. Le ma malu o le a fia. Nanga leise o malo si wha iei le wha iuma. Koe wha mai lau wha iuma ia kia. O lea la Samoa ku kamai o la ku ia kong fo ia mo si le lei mo o kou. Ia o kou manguia. Pa manguia le kua ia ke o kou mat kou ngaruenga. Ia pe a pasia o kou mo ko la ku. Soifua. Lau fionga super sedi mangalei. Whaftai chairman mole apanoa. Whawhero ai atu I tātou mole mau. O lo ututilo atu to resume. Lava to experience me tau whaiaonga. O la ufosiri. O lea o le vanga le teacher certification board. La tono al tonga ruanga whai. Do you want me to answer that? What is that board supposed to do? Certifying a whaiaonga? Yeah, you can answer. Or la tono al tonga ta whaiu? Yeah. Malo lava whaftai lava mo le sili. O le makawhai oi lava le Teacher Certification Board. Sa o lava saunga e pasia lea o whaiaonga. E pasinga ia lako first certification after after they have completed their education. So we work closely with the Department of Education and the teacher quality to certify teachers after going through the process of their education. So we work with them to see if they have passed those criterias and standards that were set for the teacher certification. Whaateta inga wha pe o ulan wa umai whafo pe mele e o to maola masters or doctors. We have experience me tau whaiaonga. O le ala to certify e o to ina whape ina ia I loa e anga wa al whaiaonga pe le ai. But if this o le tangata le whaiaonga o le wang whaiaonga tōna classroom, nā lo le whafo pe abet kato malo suele en mele masenga o inisi o tō e o ia o University of Hawaii e mawai degree. Le la we fo I my degree a o level na whaiaonga. You have the experience of teaching in the classroom. O le ala tonu la ina ia manino te whima mama la o le pele o duplicating ngā ruenga ma.
O tō la le certifying, ale fine certifying o la la metu. E pese mal classroom. E toi whaapopo atu le tali le uso nei. O le autu o le nei komiti whaafue. E mātou te wawa aia o whaataunu uina. Ia tūlanga whaatūlanga ina. E anga waa ai whaia onga. I lea waenga o lea o onga o ausia. O wa umalao na iai Tuialu'ulu'u o whaatatia. E muli tai ai mātou. Ia mauti noa. O loo muli tai ia le ofisa o aonga. I le whaangai o inga. O le pasia ina. O whaia aonga. Wa iai Tuialu'ulu'u e muli tai ai mātou. O le mātou matawhai oi lewa. Peo na mātou whaitau ina e peo tuina mai a i mātou. Ia mātou mai tautu matai tu ina ua muli mutai le ofisa o aonga e tusa ai o wala ia o whaatulanga e ausia le whai aonga lea tikeri wa iai le tutongi whaatulanga ina wa iai fo i vaenga e tau ona ausia ia e avea ai o ia ma whai aonga e iai ia vaenga ese ua vai ina ai whai aonga e whaatatau i o lato wanga waa. Peo na ausia, whaatata inga, wa iai lawa le tūlanga i tutongi ai le whai aonga AA, PA, MA, Doctor. O anga waa umana e ofo i le high school diploma. O loo iai fo i le vaenga o lea brokalama e whaonga ina ai tangata o loo iai o lato high school diploma ia e avea mawhai a onga lango. A o mātou, o le mātou ngaluenga, ia mauti noa, ua whaatino, ia Tuialu'ulu'u ia e aona multai ai, ia mauti noa o loo tō lima atu, i tangata ua anga waa, i le awa oina o whanau, i mata upu ese, e pei o na lātou o atu e whafo e awa oina le poto. Do you issue a certificate if this person passed that what you have? The criteria? We don't issue a certificate. We make sure that the DOE is following these procedures and these guidelines to ensure that all the teachers are properly certified and paid accordingly to the pay scale that was set by DOE. Okay. Ia whesasoani atu e whalautele atu le whesili lau whionga o le matawhai o ia ma le mātou ngā ruenga o whiwhili ai mātou pe a whaapea pasia ina i mātou. O mātou le atitilo i le laiseneina o whai aonga, ia ma certify whai aonga e tu sai o tūlanga ma o ae ma ato atoa e te tau ona iai lātou whaataita inga. O le tele o tātou whai aonga ro iai nei, wa iai tikeri i maua lunga, ai le certify inga, i le takinga e lātou ia certification courses, e te tau ai na certify lātou, ma whai ei o na whaatinoina laiseneina o lātou, ina i ma whai ei o na whai aonga i tono Amerika Samoa, ma whai ei fo i lātou na o atu i Amerika, e ma whai fo i na maua i lātou ngā ruenga i tono Amerika. Ai a whapea le laiseneina i lātou, maua le licensure, ia whaatasema le certification, ia e ofo ia tunu mau e mese Amerika po Hawaii, e le mawhai o na maua ngā ruenga lātou whawhai aonga. Ia o le whaamaninoina lea o le mta upu mal whaalolo lava whaafitai. Le mele tau tutuli atu o lo whanau umai whai aonga. I fo i lo tōrua. Levon whai aonga lo tōrua. Klanda mangalei. Msalo tau sila fia lo tōrua. Sai te korisi i ofo. E ofo i lau whanau lei e nei whai aonga. Muli ale kari. O lo fasili le tau avatu. Ne i te o tō wai ia i ngā ruenga pule aonga, so to speak. E fo le tō talango mai mo peiske o umamrama o mai mena. E le mawhainga si i tia le tongi lunga songa i a degree with experience ngā ole lunga. E whai fo i me fo i o evaluation na mo ole, paua ngā mele tau tutuli e te au, ne i whete e ngā i le tō board,
matulanga ia wa uma avele puleaʻoga ma tagata i toga faapea foʻi le puleaʻoga amina principal a le lau tau manino atu nga ia lava ia ofisiri li tiame tu se no sisi e faafetaita lea mo lo tou faamamami tau Kai. Le avanoa le atu i ngā sui lau whionga presidente. Ia manitina le pise teo funga la au no se nei tai au e tasi ala pisili Senouefa a whapeo o le whaiaonga voi me le whionga tamaitai o le au paune me ma te esi ai tamaitai o le au i longa teaching certificate o pasia o e le ai e tusa matonga Ele taona tusa tongi. Awa o le tulanga le iai. Ia ua whaatawaina le certificate. A whapea e sau pe whatatainga e iaia TA, teacher aids, ia haya. Ia o lai haya le se experience. Ana o le mana'o mia. Ia o le manino a mata o le vai. I le taona tusa le tongi o le tangata lea le i. Ia ma le tangata lea wa ila na certificate e whaamaonia ai. Lona tūlanga whawhaiaonga. Whaiaonga umala ngi le teaching i tatou a onga e ua pasia uma e la kou ni teaching certificate. Maungi la kou. O te langona lawa whionga le Patricia Fono. O le to'atele lawa whaiaonga ua ausia e la tōma maua la tō certificates. Wa e le mwhainga e teach whafo pe a le pasia le isau teaching certificate, right? Lea lawa. Ia whaftai teme leo mau atu whaftai rama mone. Lau whionga olo. Whaftai atu lau whionga le taitai komiti mo le wanoa. Ta alofa atu mo le mau nei tai au. E kasi ala ufisili fia kurkuli aku le. E ile based on the meetings nga alwe le whionga le kovana sili whafo ili iai ulai. E nga ole nga address sa ile issue le whapeo our students are failing in literacy. Fo lele e se ni por kalama fo lele faka oko ele le official tio i so soang ye la le fafika uli le wa le nga address le fionga ko vanga I fafo la ko fonkanga male Secretary of Education. Our students are failing fo lele le melol faikau e la se ko mal malama wa le ko fsilingia le ko wanga va amal kulanga o ko ngalwe a pe ise o le ase ko fa kuanga ile nga kulanga fa penga wale o papel fa fika uri nga le kula mai ai ka sanga uma ke le o ko kia onga e lo vai fa tautus pe o kulanga la ya Fai mene whaoponga foi lea o le fuata malona lou. I le mātou vai tau, a o mātou tono potua onga. Te le o le suinga e alu, ese tamaititi mari K5, wai loa fai tau le fai upu, wai loa fai tau le parakalafa. Ai talwai o nai sui ai le tūlanga o le curriculum. Ai o le curriculum la e wai taimi, sata ua le Read Well program. E alu ese tamaititi mari K5, wai loa fai tau. Wa whalongo whapeo o le toi whaangaina le Read Well program. Ai mana ia e atu au mai proklama le ton. Man whaalo lava whaftai. E fia wha popo ele fesiri, tali fesiri e sentoa. O a au sa ngā lua e le proklama lea wa o ngā whataita. E lo utau tonunga I tausanga sa o ngā lua ai. O le whaawai o le tamaititi. O lana nga ngana. Ia whaawai le tamaititi I langa nga ngana. O na fua mai ailea o nisi nga ngana e fia o awina tamaititi. I lo ula tautonunga. A whaia toi fo'i a tātou ia a wao ia mautu le nga ngana Samoa ia tātou whanau. Ia o na whaingo fia lea o na pue o le nga ngana whaperitania. Pau lava le nao le awala e o te tatonu ai au.
e mawhai ai o nā o awina, ma vave ai fo i o nā usia e whanau, nisi ata mai e siri atu, ia mautu le ngangana Samoa, ia mawhai ai o nā iloa e tamaititi, ia malama i mea umolo na si o manga, a wai mawhai o nā tātou whaapea atu e tātou te tala noa le ngana whaaperitania, ai le o nofo tātou i Amerika. Ai whaainga uma ia le awa o inga o tamaititi, i le si o manga o lo nofo ai i te tono Amerika Samoa. O na mawhailua lea le tamaititi, o na whaitaui, be whaainga lona i loa mautu le ngangana Samoa, i le ngangana whaaperitania o le a o ina. Paulawa nā o malo unau ta inga, ia whaia ni suenga e loa ai wa usia le tamaititi, lea matatia e te tau ona e ausia ia i tūlanga po tausanga whaatūlanga ina. Ia i loa i fo ia mawhaia ia le ofisa wa aunga ona whaailoa mai ia i tātou umalawa le atu nua e mai se o tau o loo Faitulafono. This is the data that we use to back up the current status of our students' performance. Ai whaapea e whai ia suenga nei, tātou te mauti noa ai, e iai ta maiti o loo iai po o le pasene le pasia, ia whaaso solo atua ia whapena. Ina ia whaawhaingo fie ai, so the students will be easy to transit to the next level. Ia alu atu i leisi whai aonga, a laua malama le leil whai aonga na i metotia e ta tau o nā o awina i le whanau o nā lewa i ai le teira lea, i back up ai le loa o le whai aonga, ma whaauawa i fōi nisi me tā upu e whala ua i tele ai le loa o whanau. O sia o manatu vai nā. I would like to follow up based on what has said already. So yes, there's a report of students' low performance in reading, and I believe that teachers are the core of our educational system. This is why the Teacher Certification Board and this teacher certification process is so important, because we have to have our teachers highly qualified. That word is in the law. Teachers must be highly qualified in order for them to teach our children, and this is our children. So one of the things that we've discussed earlier, the three of us, we don't see a lot of teacher performance. We don't see a lot of teacher, evaluation within the teacher certification. So as part of our job is we want to introduce that we want to see more of teachers' performance and based on their performance, evaluate them. There's one thing having a degree, but there's another in how you implement that teaching. And going back to low performance in students' reading, there's so many factors. There's so many factors, and I believe that the Department of Education is doing a wonderful job. They're doing the best that they can. Factors like the environment where the child comes from, factor in, there's so many we have to have the community support as well. So there should be after-school program, and then they are implementing that. But I think one of the most important thing that we have to really emphasize on is evaluating and assessing these programs if they are working. So part of our teacher certification, we want to make sure our teachers are highly qualified. We want to work together with the Department of Education, because this is our children we're talking about, and this is our future. And as Mareta was stating earlier, it's so important to have a foundation. Early childhood is key to having that foundation and coming into the early grades, like kindergarten, first grade, third grade. There was an act during George Bush's time, No Child Left Behind, and that's
if you leave 3rd grade, you have to know how to read. And during that time, we were in the Department of Education. We made sure, like one of my colleague here was talking about, that the kids, when they leave 3rd grade, they know how to read and write, and they're set for life. And unfortunately, there are still students moving on to high school that are lacking their skill to read and write. Thank you. Alo whaftai tu le saunoanga manino malmalama fo'i. Iai initiatives ma mingi strategies fo'i e wai e ilpol kalam ke le lope sa o le no students left behind, or there was a program ngano se wai e peo awala la ia wai I believe maka mai le fale le parents are the first teachers e then nga sa wale kam ki le fale a onga wa makanga nga le basic la ia ai pe o le mele tupu ia moni e fo sa noanga a fo e le officialing ia le integrity o fa ia onga la ko makafa yoi ai pe o le nganga le ka fa ia wa fa pe le uma fa ia ka me ki fa ka le level ko lu ia lunga le 8th grade e ka ngai se wala em fainga ko avel ka me ki fo le awale le si ia ilunga ala alua i le school le lo fa ka pe o le singa me o le fo le evaluation and performances fo le se me le ngai ko ku maul kam kiki ai a faile le ia so soang ia mfa ka me kiki fa ka malama literacy ia me le lunga le si grade o ka ia nga so aku mole fa lo ke le ngi ka au o ke ka ko foi e pasi o ma o ko ta au nei le so nga ko fia o ko le fia ko vanga o ka ko ngul manga ku wa nga va ko fingo ko ke fa maungia ma ia ma kilo ko ai I ka ko fa ia onga ia pa unga se sili fa kai chairman mo le mano mo ni tele ka ko mo na o fionga tuana chau o ke le feeling ia I to nga va ai fa kai chairman mo le mano pa tu ro to le a fio mai o le a fio le plestene metele mo marble mota no la sili ava pe wa le sta unga lunga le online our level sta unga university fafo ola ofisiri la a mai la review o toia I tulanga I la degree online ia o level o le university mai fafo o fa felanga interview o to ma review I poinga ko kusa ia faingo review ia o ko e qualify ia ma o le fi fa ia unga moa o ko kelo ka ko ko kele ka miki wo wharongo wo lunga online wo le o I whako. A maila ia o koure le board o la ase ko inga pe pusa uma. Ia se iau tali atu. O le a whai wai iai lava ia tūlanga o uman wha tūlanga ina. E mulmuli tai ai pe a whai o le a au mailua tike wi. A whai o le online a oe o loo I oi Amerika ia elese senga a fai o lai o Amerika o loo pei saile le kolisi nana online ai ia tusa ia pe a fai tusa uma ia mata upule ana ave o lua a wai tofu lava ia kolisi ma universite ia mala tofu I mata upu ia ma vasenga whaatulanga ina au sia I oe lea tikeri ma lea tikeri but le whaapela a ilo e mātou tilo I mata upu nai na ave ai lua tikeri a whaapea tutusa lua tikeri ai ese awalan whaatino ai online oe ai alu lea o ngai lea o ngai o ia eleisona ese senga Ile ai ese senga pe a fai ua umana pasia leilua tikeri ia malua o mai fo nei fa lai se neina o lua le ofisa wa o mafai ai ona nga va o lua o whanau. I like to follow up because this is a very important question. I'm following up on adding on to Mareta's the word is accredited university. You would have to graduate from an accredited university
Doesn't matter if it's an online course or face-to-face, but if the university is accredited. So right now, for your information, senators, we used to have the cohort program by the University of Hawaii. We use that to certify our teachers for the bachelor's and master's. Right now, our college is now handling our teacher certification. So through the teacher certification at ASCC, they work closely with the Department of Education. ASCC is now an accredited college to certify our teachers, which is a good news because the money stays here. So right now, our teachers are taking online courses and doing some face-to-face after hours because they're currently teaching during the day. So the word is accredited. Once the college is accredited, we look at those certification and approve them accordingly. Faitulafono. Kai tami, ko kasala fitili whamuru mole. O lenga mole e tamam tua moang kia le mang. E le tisi stafa adwaina. Tal tonu lewa sau nuama, tala noa mai foina i tinae. E tu sai male mol mau. Ya le wo fa wo na ile le mau le tamam tua fa ngfua ye mol mau e la fo maile e mota sa iliste finangalo le va tele mal fa ron lewa fionga chongyola Te lewe lau whiunga te komiti mo le avanoa, ia whatalofa atu fo'i te maitai mo ni mau, ia lo whaoriori fo'i mo tō whinga e pei o na sira tangai i eile tātou mauta. E fia tau muli atu sili le sunga Patricia, le ue saunoa ina ia o malmalama tonua i le tūlanga lea. Langa o te leo i loa le mea lea. O le saunoanga leo e au mai ua mawhai e le kolisi, le ASCC, o nā whaao lato mata upu, tau whai a onga i le expansion leo i ai o tikeri o whai a onga i le whatau sanga. Yo e lava loa fionga. O le laua mawhai nei e le korisi o na award le tikeri o le bachelor's in elementary education? Yes, for information, they're going to start this fall, the bachelor's group. O lo fa uma le cohort 35, ke loa lava e sira fia lava e loa fionga. Fa uma ngele cohort 37, ko iwa lava whaia onga. Mai le UH. Mai le, from the UH. Yeah. Yanga amakala i o le bachelor's program, 4-year program at our college, ASCC, starting this fall. But they're also doing teacher certification for AA degrees, ongoing right now. We are enrolling over 70 teachers at the moment for the teacher certification. Okay. Yeah, o le lawe sau noa ua whaatanga ina fo i mole polisi o na certify whaia onga o le etusa ma le onga le sitanga leo le onga leo o ne iai. O le ale winga o le saunoanga lea ua mawhai e le kolisi o na whai certifications o whai aonga. Whai ne wha mamla maina le winga o le tūlanga lana. So the the courses that the teachers will be taking at ASCC are educational courses in order for them to receive a bachelor's degree. It's similar to the University of Hawaii courses. So ASCC is also have been, accredited to give out, bachelors and have teachers. So mawalal tikeri o te mea mawal tikeri ua whaamali eina fo'i a le whaamaoni o le certification e mau whaatasil tikeri ma le certification mo le whaia onga. So once you have a bachelor's degree, there are other criteria within the Department of Education that teachers go through. It's a process. There are phases. Like, for example, once you have your bachelor's,
then you are in the level of professional 1. O gaming e o lo iai le, temporary teachers without college degrees. Yes. Inga la ofisili pe automatic fo ngale le mo amo lo lava le tikiri le faya aunga mai le kodisi ua Amerika fo inga mo longa certification ele ai. No. You go through other process. Ia isi vai ngai tau na o ia le sai ding. Yes. Sai ding la na fire department pe fire le kodisi. Faila le Department of Education. Okay, so all the certification alai to for my department. Ya, faftai o ala ofisili na lenta mulmuli atu. A fai o mo fai le condition fire certification o la mana o ngai alai to mana ia to mana o mio lo to board ya le la o ma wa to e for my level to langa le department. Ole ngana o te sapsapaia le nganga e tāua le o ino le ngana Samoa i te tonu o le tātou a o onga i ona la sanga ese. Ai ese la o mafu anga la ino o sapsapaia o le tūlanga na mo le whaola o le ino le ngana ina i whatāua ina pēa le anga nuu maanga i whanua awa o le iwi tū o anga nuu maanga i whanua o le atunuu, o se atunuu o le ngana. Ai o loo popolenga lea ua o le saunoanga ale tina e whapea e tā ua le o ino le ngana Samoa mo le malamanga o ta maitia o ngai mata upu. Po le saa leo o le afo i o le natural tina. E fia ni tusi a onga o iai nei te tonu o le tātou system e tusi e le ngana Samoa. E le mawhai e mātou ona ta awatu le na tali atu le fisili ni ngā i taimi nei. Aisea. Na ua le wana tu ua le ofisa wa onga. Ia me ele o mauti noa pe iai nisi tusinga o lo o whaonga ina nei le ofisa wa onga o lo tusia e ngana Samoa. Ia le polenga nei a te au ina nei a vea lea wau tau a whapea nei o le a whamaoni o tau o no tau se e lea le ngā luenga lea o tau o le a tangai i le whamaoni o le whaia o ngā ua lavalona ta mai malona tau mai i lea o ina o le whanau. E iei se vaenga o le ngā luenga lea i lo tau sila fia e au fia ai le mana o mia o na proficient le whaia onga i le ngana Samoa. Awa, it doesn't make sense. E o alta mai titi le ngana wha Samoa ona le nau ina ia lavalona manga me ta upu. Ai watu le whaia onga e sili atu le iloa le whaia onga tau tala Samoa i lo tami titi. Ona ale, la neila le meo la tupu. O lo iai le ia vasenga whaia onga e sosoangi whaia onga i lea onga o le nganga Samoa. O e whaiwhai singa kele o kusi la iai i gaming e i le nganga Samoa. Mo lea o ino whaia onga? Mo whaia onga. E iai le vaenga le curriculum and instruction lo iai le Department Samoan Language. O lo o ngā whalawala kou malea o inga o whaia onga i ringa nganga Samoa. O lo whailawanga luenga i ngā vai gaming o iei kongoro fisa onga. E whailawa ia workshops and ongoing training. E mandatory la ia le... Sosoangi i whaia onga. E mandatory le mana onga o le afo i o mitanga luenga. Ia o ina uma ia tadia e whaia onga. Ta e o whaariori whaia onga. Ona... enrolled ia o onga i o le ngana Samoa. O le alava. E kakaunga nga ongoing foi whaia onga le i nganga Samoa. A whaila o lai mandatory le tūlanga na mo lea o toe a o ina.
ta oe o toia o oina o whaia onga, awa o le e whaalongolongo atu, e o e whaia onga whaitikeri, e toi mana o mia, le oe o le ngan Samoa. E sao. E ai le vaenga o le content study, e lava le Samoan language, e whapikoa lava kai peo le high school, e lo whaia o ngā uma e whaia o ngā le nganga Samoa, ngā o le whaia o ngā lava ua le lei ma a kōkoa le lei o ngā whaia lava saungi, e whaia o ngā inga i le nganga Samoa, o le elementary, so o whaia o ngā uma lava wa ngā le kasi lava le ngā whālima me nguke le nganga Samoa i kongo i lalo vasenga elementary. Okay. But go ahead. You can Ile continue. certification requirements la leo lo ia nei lo tosi le fia o se isi o criterions o certification leo whaia o ngā elementary o le proficiency le ngana Samoa. We don't see it in the list of courses. It's not in the list of courses of the teacher certification. So Samoan language proficiency is not a required part of teacher certification for elementary. Yeah. So, Yes. Aiaia high school. E mantua o loa whanau luna high school. Wa iai ale le a fo ele mesa upui ale whaia o ngai e a oao. Pe o numera o le ingirisi, saianisi, ia manangana Samoa. E le mana o mia laona wha Samoa le whaia o ngā. Se i wangana wa iai ni whanau e mana o mia so soani. A o whaatulanga ina ia whaia o ngā ia o lea o ngā mawalunga. Ia ua tofu ala to ia la to content areas se focus ai la to. Ai manaia le e manaia tele le manatu. E toi whawhangu mai ia mātu i le ofisa wā o ngā. E ta tau lava o na iai to tonu o le o vasenga ia whaia o ngā se vaenga o le ngangana Samoa. Ina ia o awina ai ia whaia o ngā. There should be a Samoan course for... Tina, o lau saunoanga, e alauna whata ua mtanga ruenga lea o oino le ngangana Samoa. Ina ia whaingo fie ai e le tamaititi o na malamalama ila na o onga lautele. Ai a whailai o atu le high school, e whaia o ngaltangat, ia le whaia o ngai na ia matata, ai tu sape le lavalo na ngana Samoa, ale malamalama la tamaititi whawhento e whamalama pe a whaina le ingirisi e malamalama i whaia o. Ale o te whaia tu e mānai a tele le mata upu atu ina mai. E toi tangtanga i ai le ofisa wa o ngā. I nisi mata upu e wha au popo ina ia whaanga waa ina aifa ia whaia o ngā. I le au awina o whanau. Ia malamalama ia whaia o ngā i le ngangana Samoa. E mawhai ona whesosoani ai i whanau. I whanau e le o malamalama i le ngangana whaperitania i isi mata upu. O lea lau tau tali i le mātua e o atu watu. E le mana o au alu la utama i vasenga i o le ngana Samoa. Te mana o e paua mata upu i a patino tonu mata upu i a tāua i lau i au i o le mātua ma lau whanau. Ai e le e utele o manatu fo i o e mātua o i ele tūlanga na. O te iloa leile mea na in taimi u tūnai. No, they don't have. O le ala lau tau tali le mātua na. Tu sape te le mana o iai a e tawana alu lau whanau i o le visenga Samoa. O le tali sili lau fionga. I le elementary la tō ia. E ese mai lunga le high school. O le high school, it's a must. It's tawana avele ngana Samoa for the students' credits in order for them to graduate. Ai o le elementary a ia ma le high school, o lo whanga ina lawa le bilingual. E awa ia lo mwhanau. I le ngana Samoa, wa content lalo le elementary. Papena fo i malunga le high school.
Wa ia whaia o ngā whapitoa o le ngangana Samoa. Wa o ina i le ngangana o la tau lava la naia o ina le ngangana Samoa. I tonu i potua o ngā. Toi fwoi atu le sile la o fionga. Pe whawhewhea la le tūlanga lea i le sau o le whaia o ngā o le ngangana Samoa. Ai le le wha Samoa. I o le mafuanga la nā toi fwoi le DOE tua. Wha malusia mai le content area. Ina ia wha o ngā ina lava whaia o ngā le ngangana Samoa. Wa o ina mawhaau mai I le lātou bachelor mai I upolu I le kolisi ngala papai ngala lātou la nā lo whanga ina tono potua o ngai o ina le ngana Samoa I o whamalama lea lau whionga ma whalo lama whaftai. If I may follow up on Mareta's comment on early childhood, e o mai ka miki that we need to speak Samoan. Ia e ka kaunga mausali ma maukulinga nganga I ka ko whaangau ia e koru kausanga. Koru kausanga, wha kausanga, that's the pre-education, early childhood education. Ole mafuanga ole ngā statement. Research tells us a whapea e o mai ka ko whaangau mai the environment o Samoa kako, o kako Samoa. Ai o mai ka ko whaangau I kongo lea onga. This is a 3-year-old e koru kausanga ka mikiki. Ai ngango koe whaia onga I ngā loa e lo comfortable aile iei whae ka mikiki. O le winganga le statement le whapea ia wha mausali le ka konga nganga I le early childhood. Awa ia awange iei se uncomfortable o le whae ka mikiki ia introduce ia ako ka miki Au lava lea onga I le nganga Samoa slowly introduce lava le English. But nowadays, wa sui, wa kako whaingi I ka kako whaanga, wa kofu ma lakit fongi. So all the challenge for ingale gaming kids are coming to school but all the statement ngale winga ia fa mausa liro nganga mua ia le lei mai fa avai mai le koru kausanga fa kausanga lima kausanga whainga koe kilo ai mako po le ale certification early childhood po mauku lava le lava concept. I commend you for all that, and I appreciate what you're articulating. Ma koe kasi lala ofisili le whiwhai atu. O le saunoanga lea Patricia o le bilingual e hafo I le teaching. Extend the bilingual teaching o le elementary system mai le vasenga mua tau le vasenga walu pe I se vaenga e o I ai le elementary o na whaonga lea na o le ngana Peretani. So kokongo within our elementary system, the language is supposed to be English for all content areas, Alo iai le pirioka Samoan language, 45 minutes to 1 hour. O ngā loe e wha Samoa. Umalawal vasenga lea. Aole bilingual. O le nganganga lea e mawhainga wha o ngā e whaia o ngā. E support ai ka miki. Ka miki ia e le o le lei le lako wha ingilisi. E switch la ia o le whaia o ngā. E wha ingilisi se whainga o se maka upu. Koe sui e ngai le nganga Samoa. O le support lea, it's called a scaffolding, you know, they're supporting the kids. Now, the ringo nana ofisili pe mandate le department o le bilinguality o le teaching. Yes. Mai le vasenga mua tau le vasenga walu pe ngata le vasenga ono po le vasenga fitu ona na le ingilisi le se vai. But bilingual is mandated because of the support that the children need. Yes. Thank you very much. Fia wha popo atu le sa taimia o tūlai mai le whaatonu ia salu. Sa whaatau taia ia le prokalama le o tau mua lua. Tau mua lua ia o auina ai le ngana Samoa. E whaapasene la ia e taimia o auina ai le ngana Samoa le aso I tas. Whapea a matatu le pe fitus fulma 5% o le aso
Ia o awina I whanau I mata upule ngangana wha Peretania. A mata mai lea ke 5. Ia whaasolo atua ia wha pena. Ai lua sun malima pa sene e wha o ngā ina ai le ngana wha Peretania. E beita ia ne, ia wale tau e wha o ngā ina le puro kalama lea. E utele mai loa pe mafua I se a. Ai o se puro kalama sa au ai fo I whaavaina o lea puro kalama. Sa au mai fo ia skola mai Samoa. E fesosoani ai mātou I le whaatautai o le nei puro kalama. Ina ia fofo ai le whaafita uli lea e pe o na saunuaina e ali sentua. E le o ausia e whanau le to mai whaatulanga ina I o lato tausanga e tauna ausia. Ia o te le mai loa po o whea wanga I ai nā prokalama I nei fo I vai tau I tono ofisa wa onga. A e o tūlanga ia e pe on talanoa atua ia Patricia ia o le nā o lo whaatino le taimi nei. Ia whaftai atu I forsanga ia o le anganga o ofisili e moni le o tātou o I tūlanga ia o le educational system. Ai o lo ulangona ina ia autou maua le atamai ma le manaonga o le whaamaoningo whaiaonga. E tā ua le whaalongolongo atu I loutou malamalama I mea lo tutupu I tutonu o le system mo le ao oina o alon whanau le mea nana laion whai atu o fesili. Nei tau whapea ai o atu I me tā upu ai tia ai ia le tōku ia le ai o le langona nā ona mele nā laion o tulutulu loa le me tā upu lea. I le polokolame o lo o mātou whaia I le Boys and Girls Club. O lo o mata ina ai le mautua tele o le mawhai e tamaiti ona whaitau. O tamaiti le ono tausanga e tau I le iwa tausanga. O lo o mata ina toi titia leise se ngā tele o le ono tausanga ma le iwa tausanga. I le malosi o le whaitau la iai. E o altamititi le iwa ona tausanga. E le o ngā whatia le whaitau e te tau ona o iai lona malosi I le iwa ona tausanga. O ina la le tau mwhai ai le prokalame lea e tau catch up ma soasoani. A le whawhitau. Ia, e le mwhai ona matou maua umo tupulanga umo le atonu. A o lo mata ina se whawhitau I le anga I lunga o le mawhai e tamaiti ona whaitau. I le ngangana whaperetania. Ai o foi lai le ngana Samoa. E toe a le eise tamaititi mawhaina whaitau le ngana Samoa. O le mea la nana la iona o tulutulu loa le mata upu lea. Se I tau whaalongolongo atu. Ia a le lau a malie lo uloto. O lea e tau te e whatau a ina I lau tau finangalo. I lau tau ngā luenga lea tau 40 ai. Ia le sootanga leo le ngana Samoa. I lea o ina o le mawhau o le tamaititi. I le tātou o tunu. Ia, whaftai atu. I know this is a question, but please, may I, Senator, because you're bringing up a very important point, and this is an opportunity for us to discuss the education of our children. I believe that the reason why our kids are not reading is because we are not placing teachers at the lower grades. We need to place our teachers with bachelor's and master's degree at the foundation. And we need to pay them accordingly. You're now doing a wonderful job with the after school. That's one of the factors that will help our kids is to do a lot of after school. But I'm sorry, it's not a question, but I'm taking the opportunity to say this in front of you leaders, how important it is that our kids are properly educated. It's a very sensitive subject for me. So with your support, we need to put teachers at the grade that touch the foundation. We are putting teachers, high school that, once they get bachelor's, they have a degree like a doctorate degree, we move them up to in the office. We really need to stand together as leaders in the island to say, hey, we gotta do something, huge problem going on with our educational system. The foundation has to be solid.
Yeah, thank you for the opportunity. Sorry. Ladies, the youth development professionals, we call it YDPs, at Boys and Girls Clubs, our college students, our ASCC graduates, and they are remarkable. They do a great, they're the ones that are doing this job for the kids to catch up. They don't have degrees, they don't have master's degrees, they don't have bachelor's degrees, but they do a great job. So think about that. Yeah, if I atu se mana tu ele mta upu e pion tu ina mai e moni lava fa maoni ai tu sa pe ai so tikewi pele ai so tikewi ale fa maoni le fa ya o ngale o wina fa nau ele au sia fa nau le ata mai e mana o mia ona fa tino ina o le wha maoni o le wha iaonga, ma le alofa le wha iaonga, le lumanai manuia o le whanau, o inae fua ai le manuia o whanau. Ai a whai e le wha maoni le wha iaonga, ai sau ma le fo mai. Ai sau e le awa o le wha, o le ala le aonga le to mai na alu e au sia. A whai na alu e au sia le to mai, ona le manatu alofa e to e tuwha atu, ia manuia ai tu pulanga o le atunuu. Ia whai ala walea. Ai o le talo sanga, a whai lea ua maitau wina e le Boys and Girls Club, le atu langa o le o whanau, e mana o mia, na ngā lulue whaatasi, all the stakeholders. If you see concerns in areas in regards to educational issues, we need to voice our opinions and our concerns to DOE. In that way, e mawhai ai e tātou umalava o na ngā lulue whaatasi e sa ili ni fofo e mawhai ai o na fo ia whaafita auli ia o tātou moli mawina le nei vai tau. O le isi ia umata upule fia tui nātu i ate o tauta mā o le maota. Ona o le lalolangi le wa iai nei ia tātou o tekana los. O ina fo i o lo iai le fiafianga o whanau. The students' interests are in technology. Ai se ala tātou te le whausia ai ini mata upu pela langa ai ia ini poloka lame wha Samoa i to tonu o le tekana losi ina ia mawhai o na whaonga ina e a tātou whanau. Because we can always go back to basic practices in direct instructions. But the students in this era, in this technological era, the focus, their interests are in technology. So why not we come up with technological programs integrating Samoan language to create learning materials in Samoan for our young children. Not only for Samoan language and also English. We teachers and our local people need to create learning materials in Samoa because e ke whiwe a wa o whanau nei vai tau, ua vai lua ina lo lato ua o awina, ona le maa losi o tekana losi. O inala e ta tau e tatou, ona tatou wa ngai, sa ili ni meto tia i tono e lalanga i tono o tekana losi, ina ia mawhai ona a o awina ai a tatou whanau, e fua i lo lato fia fianga lewa iai nei vai tau. Ia, o se nā se whaasoa ele nei tai au, o mo onga fo i nāo, lo nei tangata whaatau waa. E tuwhai atu se tua lalo le ofisa wa onga. Pe mawhai ona tātou whaonga ina te kanalosi, e whai mawhaenga e au ina ai, ia whanau le ngangana Samoa, a wālo lātou fianga nā lewa iai nei vai tau o le soifuanga. E le mawhai e tātou toi fo i tua o le lalo langi o lo o taavili, o lo o sauma o na suinga fo,
e fua fo i lale o ina o tātou whanau i mea fōu ua tātou maua i le lalo langi o tātou au mauai nei vai tau. Whaftai atu Mareta Te'i. Nei lewa whalongolongo ma whafonga fo ile mota a pionga i sentoa. Ia, lewa mputua sa saa atoa mai a o tōlangona. Leiwa, e mamao ale tātou mata upu tūlanga. E leisa o fesili kasi ale mea leo o te tālu sanga atua ile. Komiti whaafoe lea mole whaamaunia o whaiaonga. Tō tele le au whaitikari o lo no nofo i tonu o ofisa. E ape a tufa le au whaitikari e potu. E a oa au whanau o wai whiu tātou o tala noa le mea lea. Leo le tau titanga iai. Leo Patricia Vaivao na mawhau whatas. Le a whiu se lau i fitu. O le mea lea. E whiu tātou o tala noa. E le tai a mai a i tūlanga o mea ia. Leo lo o tātou tala noa anga iai. Ai au maia tūlanga o le wha moi moi. Talo sia ia maua so o tau o no sai i whainga o le ngā luenga. Ia, na ia manuia le tūlanga o le ofisa wa aonga. Ia, o le mātou whaafitai atu le nā. E le toe launga ina fo le tātou aso. Ia, ai su mai e. Whaatalofa ia whionga sentoa. Ia, ma tātou whaamawai e tuai. Ma whaalalo lava whaafitai. Ia, e moli atu a velo u leo whatau waa e whai masui o le auso nei. E moli atu ai le nganga whaafitai. Ia te o tauta maa o le atu no. O lo o tau le tau au. O maa whauwhaunga. Ia a wafo i whalanga mai ai upu whai e le malo. Whaafetai fo i le ofisa wa onga. Wa whea i no lato manatu. No mātou tangata whaatau waa. Ia e wha moe atu i nā. Pe pāsia i mātou. Pele ai. Ina ia wha awau i nā ai. So mātou au nanga. Ia ala atau mawhai fo i tama i tai. E tau mawhai po o whea. O se ase mawalunga. O le ina i laua i mātou. O le a mātou a ngā i atu i ai. Pe atou au mai al whaatanganga i a mātou. Mātou te au nai. I lea fo i vaenga o lo mātou wala auina. I le nei tae au. Ia au le nei tae au. Ia o le whaaleo atu. Se sau molia wa saunia. E a mai e asia ai. Ia mai le e asia ai le tamao. O nei a inga. Le fionga il maupu ia levu. O sia ia whapea fo i le tamai atua olo. Ia ai mai se le fionga il tama itai o le au. Ia o nai mea lofa sa whaatau waa ia o saunia. Ia e mon moli atu ai o mātou o lofa anga ia te o tau ta maa le atu nuu. Maa lo toa, maa lo tautua, maa lo whinau le ami o tonu. Ina ia mon moli tai tātou i Tuialu'ulu'u au ase manuia o le atu nuu. Ia o lo o i fafo ia nai mea lofa whaatau waa. Ia e momoli atu ai, ia mātou lofa anga mo otou, ia manuia tele lava le e seta, ma ia moa i tātou, wha manuianga mai le atua, sa unioni o tātou loto, e talia le whaalotanga le atua, pe on tātou wanga atu ai, i le aso sāolu manae. Ia utupupu ina o tau soifua, mai le alii, tino mawhauwhau, ma le anganga, ai ola fo'i mātou, ma so mātou whaatau wā, ma so i fua ono i Yesu. Whakalofa